angenza isibonelo ufundisa abantu la every day ukuthi umuntu wesifazane akangaligqoki iblue angithathe nje sibonelo that particular thing engazi ukuthi yasizwana ngama charismatics ngoba ama over about jahe ngani but asidluleke lapha asithi thatha le topic yodwa yes ubese lo mfundise ukuthi angaligqoki iblue athanda umuntu ngoba kwayilento yokuthanda iyawa cross ama barrier ungacabanga ukuthi wena lesiquku sakho la uzobathanda khona no bangagqoka amaduku bamboza indlebe ungathanda noyedwa bavele babe bonke ke masebenjalo uvela uzithandela umuntu nje ogunda ikhanda ingakho lento ofuneka iqale ngokuthi uNkulunkulu uthando laNkulunkulu lube kukhulu in your life ukuze makuvela enye into enothando engakusa kwaSathane uyisacrifice aish so what does it mean uyazi ukuthi uyakwazi ukuthi ushade intombazana oyithanda wayishiya ezweni and akekho umuntu ozumthole oyozathi afikile lesa space usonomoya ingcwele but baningi abantu ufuna ukuthi amen ngoba nithanda ukukhohlisa abantu kodwa iqiniso ningisho then ukushuthi lento yokuthandana nokushadana ayigavenwa nje umoya kuphela igavenwa namanye ama natural upbringing effects nokuthi udlulephi yiko sihlezi sigcizela ukuthi ingane azingangeni kuma relationship before umshado ngoba leyo nto izobuya leyo nto leyo ukuthi wena noThemba noSipho noTom yabo usungibiza ngekhehle ka 3 minutes la kanti vele waqedwa yabo so preserve yourself so that uzingabikho lezi zinto ngoba ziyavuka so ke umshado bafowethu will be attacked and njenga will be attacked nje thina sizonifundisa izinto nge-experience esincane sinaso eningagwema ukuthi ningene kuwo seni beyond repairs but believe me you will have to bury your past every day hey bafethu hayi why ngashaya ipoint enimnandi ngaka mezansi phela